Da li je bio recimo Zambata, da li je bio Berlin, da li je bio Škorić, da li je bio Praun, da li je bio... Uglavnom oni su navijali sa Dinamo. Osovina romske reprezentacije, dva brata, Renato i Željko Stojanović. Sinovima su dali imena po kojima su već nadaleko poznati. Moj se zove Cristiano Ronaldo Stojanović. Zove se Leo Messi, rođen je 15.8.2013. Svaki skoro drugi dan ili treći dan dolazi novinari i raspitaju se i već, mislim, već su, što kaže ono, nisu ni, šta samo što su došli, znači na svijet, već su, kaže, zvijezda, a šta će kad budu bili narasli, veliki. A na terenu akcije i golovi kakvi se ne viđaju ni u Ligi prvaka. Romi u prvom poluvremenu bolji, ali s 12-oricom na terenu. Izborniku Totiju draže igrati nego sjediti na klupi. Pa to nije u pravilu svjetske organizacije FIFA, niti UEFA, ali evo Svjetski dan Roma, pa sam želio da malo i UEFA i FIFA zamolim da ovako, kad su ovake festivalske utakmice, da pruže priliku i meni, čovjeku koji ima 56 godina. Kako je moguće da izbornik ulazi na teren? A to je igra slučajnosti, danas je ipak dan Roma i pustimo neka sport pobjedi. A u nastavku pravi spektakl. Tovko Dedić opet nije odolio igri, ali nije ni tugovao zbog isključenja. Gospodo, izvolite van. Pa je Svjetski dan Roma, pa bez muzike nema nama veselja. Ovo je sve što imamo u životu. Loptu i muzikom se bavimo, ljudi moji. Vukovarci se ne predaju niko 3-0. Do kraja su uspjeli zabiti 2 gola, za miroljubivih 3-2. Sigurno su mlađi. Mlađi imaju više snage. Ipak su godine. Vjerujem da i većini sad lagano se misli okreću ka trećem poluvremenu. Mislim da to i je u biti najvažniji dio ove utakmice, to druženje i prijateljstvo koje će se na taj način produžiti i nastaviti. Imamo, znači, i svirače koje smo poveli iz Slavonskog Broda s nama zajedno i nadam se da će biti, znači, veselje, ali bez, što kaže bez galame, znači, bitno samo da bude sve ok. Počelo je već na tribinama sa zadnjim zviždukom.